BDFM Facebook page and stinga venakani ko. Kita bakit ni weekend and sila berdua grabe tunay and was ningon ni marimba mo and kenan do we not son ulutanga and another benua and boko ni weekend so yado baka boli tikenda kangona sabang ole kina na baka ni venaka na vambula we kim ni kita sarwa tinggal betul baka sila and another way tiko ni mula venaka na korro vambula tal tengah ni we kim ni sema tumai and we wali bola ngono bega tuni baka kina baka sila ni mula venaka talaga na sema tumai na live stream so ni buru thabanga oni ndo bata voli makina and single ni being rabi niko na baka mala na kabe niko nonda vulang itiko kina na project leaders and liu ni songo ni Thai 5 kapag ito na Thai 4 in Fiji vaccination towards elimination Dr. Alumita Waka ni Sakea second tiko rawa o maramataw ano buko walingan ing grabe tayo kata tiko sarmain na woli ko na nonda banua and ngaw na sarangango dabi to kan tiko ki koyan mo na liva and Zoom and single event ngani ko kan dabi tal no tikina and vuku ni be kartong raba memble tikanda na leo ni benua. Teman-teman na wakam bulan mandabwa marma benuai ni bulan benak. Ni bula benaka nika bula tau au wakam bula tengah ni bekem ni na beturang ambale na marambale ni asana tin kawa. Nanti viti lamani wakam bula telanga bekem ni na darbo kinangan ni lewa. Bekem ni telana lalai. Ni ndo abat ti kumen na nanta program mongko. Bamadal tiki nga balak-lak na danggo alumita kau dapat tu mena korosum-som te viuni kau beng karabitik nga na project ngo sa bamadal tako itio mika weekend na Thai 5 project kito beng karabitik na boliku na singa benakaniku. Na wala sar baramataw wala sarahan na songko na Thai 5 sa Thai 4 in Fiji vaccination towards elimination baka matal tagaman na songko na vengarapi and do vengarapi kina non do benua si tamba tadawan do vengarapi baka tambagin dokina and non do biti Binaka na Thai 4 project ko si Thai 5 willing to be a live and learn organization na kena headquarters etiko mesuba ya na kena project funding na kena bakal lawataki yang waliti ko me Korea na daniti ko ni organization na International Vaccine Institute watapu kintu asarjungan on reker na matintu na tamban ni bula eno bukuni sangai me bangke abate kena matina typhoid kerengo na me taka dara vidula na bukuni bula raramba men kena sanga itu ngona me bangke abate kena matingo na typhoid na bunongo biti ka manina numi ngona ene lava solima me te kubuto mande na boliko lorene vidulongo kena yanga menengai bebe kubirto na tambani bul ne kena batelewata ki menengai kurimbe kani vidul bir nangone senongon remra benon rakani immunization schedule kondo sulchu kubir siberne bakindua. Na wala sar na bamadal taka marbuno yan single level na kanikua libu mekar na baka torong tu na matingo na typhoid and abu dikan sangai me waliti ko ngongo me bakangan ni bamadala and abu kini bingara bindu sa bingara bitu mekina main waliko libu na baka torong na tamban ni impaki dhaba saramanda koko wasito tolkina na kenan dewatiko na matingo na typhoid. Binaka na typhoid baka na okatik na namatin dewa sina communicable disease taray kanta tika pambimbi na ito okay yoso talangan nangun taray talangan ng tabasu may bakinimbula taray kanta tudok may bir nangonin remra bir na pipi besar na bir nantangkasi si bebit sunggul nempaki serin taray kanta tika namatin na typhoid balat na namatin ko babunangan tara manu-manu somindi na tanan na salmonella typhi kuangko dewangan no weningundu batikin na kakanan takanya so singin into muntu kimena kena ni matingo kende keder ni to weekend na typhoid sena typhoid
Na bale besar mana tahu na sama tu main woli ku na nonton benua ngon go be bakangan itu kun tikun ni tikun mengori main woli ku ke viti and bogo ni kian ngarabi tikun kian sangan tarobi na nonra na kian teo tikun mate mbo kata na nonra ni benua na bogo ni nonra sanga mer bibu ke kimundo na kian sangai metarobi tikun mate and woli ku ke viti. Binaka na wili-wili ni kisi ni lorai ba me kompeta ki se lorai ba tike na wasi-wasi loma se wasi-wasi mene sasawara wil-wil ni ki se lebu ti konverto na sasawara wat kaki nerto na wasi-wasi loma ya me lorai ba na wakame prevalence se me watato wata ki ba tike na wil-wil ni leni banua e lebu ti ko na boli ko no wil-wil kisi ni typhoid na kibaka kiturita leso lom ni tini na baksauti kahtalaki na viva matay talchinga na matigona typhoid tuturongo talchinga na dengue kina leptospirosis kebaka sianga ni kaumi balimbula se may solne kena bonikau rere nilang katalchinga na leni bono na matigona na typhoid na yang baksau cia lim sengabulka ona na kisi ini typhoid na boliku na runondol ro sengabulka ro abit sengabulka walu ya ke bakato reda na wili-wili ni typhoid mene sa swara kina sa say loma sibeti kana rau na wil ni leni banua retovi typhoid chuka na nebi yang baki kara balengay tel chunga kina ke bakara sang ni dola ko totoloma ibalin bula. Na bale besar ramar mata kutung pantan tutung legalek na bakarimba malamala na single vena kani kuah ngai le subi kia muni italiani na bakarimba malamala kan baka budi bena ya tugi na kina ministeri ni bula ena voko ni nona veita kodi ngome na muni kat sar.
D-Power Bright Laundry Powder. Na sopo po tani sama-sama ka raunyo na ba yang taka ena wai mata-mata kena wai tunu maka. Sama-sama ilinga se misi ni sama-sama na no mangana yava. D-Power Bright Laundry Powder. E mana ka dhaka totolo na putungo ena isulu. Ni waka ya lia nanduka kambuta mai na imboi ni moli kamida. Me takande ena isulu saba. Me waka wula taki na isulu wula ka waka serpu taki na isulu raka. D-Power Bright Laundry Powder. Bolia na D-Power Bright Laundry Powder. Akaroto vinakana kina tumbo. Totolo na namovia crescente. Rauni ulun, me adava sare ona ne ambaki. Rauni avakaduri lavo metego vuna tin na paciente. Então makasarakin doon na mumotokabo credit corporation rawa kan dola tungo. Nyo maki and a mortgage insurance cover. Metin karona vula kaseng na somi na motor privilege care. Pay Fiji care. Email talk to us at creditcorp.com.fj. Credit Corporation. Funding features. Your finance partner for 30 years. Nevote, sada betul na balitar tu ya. Nanggiwiti na muna dawa. Lei, me bulivi nandrani kau. Saul ni betul kuna yaya ni vale. O tiba kendona numu lama odo membala tana numu vale ovia taratungori. O que sabias essa vakra rota sarviko nirto na soletungana ngalala ni voli vakandi na se higher purchase. Toro rao na yaya ono vini kata veka sabias. Guys, sobitu ya ni vakamalua ena vakadengu. Specializing in your need. Na Vaka Rimba Malamala. Promodanon Ruvitalnoa ko Mikael Galumbula ki Dr. Alumita Vuaka ni Sekia. Project leader ni Tai 5 and na ulutanga na rervak ni Diaw ni Mate na Typhoid. Promoda ka sa live and na Facebook page ni VTFM. Manatin karo kinandua na single saran ni kuwa. Ikuti ni Vikimini na Ministry of Health and Medical Services. Na Vaka Rimba Malamala and na VTFM. Ekamida Gaikachi. Evita katu manitiko na baitala no, wata kay marama buniwai Dr. Alumita Vuaka ni Sekia, nanon tu iliuli ni songo and the project leader ni Tai 5 na typhoid in Fiji vaccination towards elimination. Marama buniwai na bukulingan ni naman ni Bagamadal ni wuna tikumai na matingo na bumbaga mai na buku ni kakana laukan ka rani na bakabuna na kianan dewa na manu ni mati dolangan na batatarong ulit ko may na kapindagan ni kuwa sin matanggali kakana bakataba bakabuna na kianan dewa may kin na weekend na tamatatamu sa kani na manu ni mati na typhoid. Naka Mika, kakana kwe sanga se kakana kwe sengni ndo sanga wakame roka wakana buata baya se sona sasal ni witui sengni ndo sanga beka babinaka se seng seran ndo sanga kendarani tu mati mekina wakatalaki na kya waka endo etikbiko na taivote se na typhoid ge wasangkar na kakana rata lengan ninda tavimate mena kakana ya ambekir sanar ni sungo bek nam sentara na wala besar marama tahu marama bunuai na sigili vena kani nai ndar na bakambula be pena do nuda mbula sia Dr. Mita sema sarti ko mo koya man ana kona taon mai navua bena wala besar turang tahu na sema tumai en ya ka vena kani ko en bukan naman do karabatonggori na weidula main yasa main nabuliko en ngau na sarangawongo lew erna bakasama tu erna wino ni akatu sen rawani rakauti reani na lalai mer lai dula telenga si wasi na veidula na bukan matigo si membeli tiken da walenga nangasi na bukan kan dewatiko na mate na taivoti Naka Mika na bibelong ko na kena Tegu ni kena bengkar rabing ko tegu tik na bagsauti mena kabani chulai kena katin kalimit di September. Watamba kindo saranga na bulara ramba weekend kena na tiku na boli ko mena bula diwa kinemba ki ono sang bul kelima. Go ba tokai tik na mass vaccination campaign. Kimangi duruma kena na bi kor na bi kor mangalal kurni buli merah kena ni da dula. Yani meu titik na bengkar rabi. Via sivetinga ba lele na mama ni pasyente ni leni manu arangka idula 52.3% radula salutu sopo na wilwil ni typhoid dio se balatanga ninda sang ni dula keve tik na nanda dondono batandono mentana watelata kada bayota kana kena dana dula
So senga ninda adula ke ve mamandanga na tikuna boliku. Ngai se votu na adula. Ngan revingo na menta na adula ke vaka sembera tikni adula sa nda wa mamasu chikani. Ni tikuna be valni wai ke ve na boliku na adula ngo. Ke vaka sembera tikni adula orang yo turno mudula na valni wai bola katundu be kenda. Ve irtalanga na lalai. Vir nangone. Tekutik mena gula diwa kina embaki lima erandrale dula talanga na valni wai bola katundu weekend inu boliku. Na boleh besar marmota wen na buku ni non rongole tikani na wekanda sen non ngole bagayo yo uchkani menda sanga menda tarobo nande oni mati na tai boti sen na tai food en non da benua do bangana kargan reba merkote ani pamimbir na lwenda mer ngole ani merawani rawani radulakina en idula ni tatarobo ni mati ni tai boti Binaka virna ngone ngandre vi merakuta maina nonra volani lorai ni dulai karena MCH card virna tumbu rabe ko tiko mai virna ngandre vi merakuta telngam into nonra ID se birth certificate me ena vukunga ni sangai me lorai na match takina ID ke bakar ni toto batara ni solibi bantu ni me dula kina na ngone weekend na ngase ngandre bitinga menta kutena nanda ID da bangai chiku weekend rakina ninda ningi dula kina na boleh besar marabata untuk bakatar ngacumi ngonggo message cuma biar na turang ngop bakamu sini biar dulu tu balet ni ayo set tu sini rauni sini dona lenga biar na nito biar na taiboti ya tukun cukai betul na sini rauni na lenga kina na targo na taiboti rauni na bakamu na telenga na lenga iyo erani babu na lenga ke bakanda senga ni lakto toli balimbula era ninda valengai kina somatanga ke bakar sa garabi otiba bunwai balimbula nage total tu into nembaki merna lore tiku balimbula da bunisa clear kina non system se menemo na typhoid 5 paciente vir to typhoid era sandoge carriers tu se baka merandoge taratu na bacteria ngo se na man sumindilele ngo na salmonella typhi era nindo guni taltunga ngapa babu na bonra se na dabinin ra na ngapa kababu lenga ni matende wango ngandre vimenta na dula tatango maki weekenda kakina nanda leni bubale se matu bubale maybe bukitinga na tatango maki kena sangai me bange butakina typhoid se na typhoid mena nanda banua na boleh besar marabata untuk teman teman dorong tengok leka-leka dapat rimba malam-malam na sikile venaka ni kuah enangai lesu wikemuni telemai wikemuni na rere cungori na dula kuni rere na numah na taiboti telenga erani kota tadi na nondor bola kena ngona totolo ibale nimbola na wekan Sewa au kila ndinango ende tunga baby nandi nadi enamatai ningauna semani laban rakinimbula saya lombu ende tunga bunga sewa au kila ndinango ende tunga baby nandi nadi enamatai ningauna sewa au kila ndinango ende tunga baby nandi nadi enamatai ningauna sewa au kila ndinango ende tunga baby nandi nadi enamatai ningauna sewa au kila ndinango ende tunga baby nandi nadi enamatai ningauna
semani laban rakinimbula me ayalongu ende itunga bunga lewa aukila ndinango ende itunga baby nandi nadi enamatai ningauna lewa aukila ndinango ende itunga baby nandi nadi enamatai ningauna lewa aukila ndinango ende itunga baby nandi nadi enamatai ningauna VTFM. Essa lista talamai na King Fried Chicken v Burger King. Na toa malumu binaka loma ngai guru etumba onda utali taka esa tiko talengo. Iyo Burger King tahun duanga. King Fried Chicken. Kusa yani ndio gizalata ni vanga unanga. Esa lista talamai iyo esa binaka la kisara. Burger King. Your way you rule. Viticat e kenen daukina, manam business lalai kinam business relevo. Vakarota ko Viticat na online store sangani somi. Morawan voli takiviti. Ranu susomi na M-Pesa kina credit card. Kausaranga na nomu yaya kina nomu matani vale. Tekavu voli takini ko vei Viticat. Sikoba na vodafone.com.fj/Viticat. Ela kena tukutuku matata. Conditions apply. And the somebody nana makitungo. Fiji Fashion Week 2024. May nakarusa kalimani me kinematay ni Chune. May sarava ka vakan din ginataka na veray raindu yeso. Nana makitiko may membalata na itukutuku ni tikite. Where fashion meets the tropics. Kakwa ni dalata. Karusa kalimani me kinematay ni Chune. Fiji Fashion Week 2024. Warakatiko na kena itukutuku matata. Na Vaca Rimba Mala-Mala, promoda non Ruvitalwa ko Mikael Galumbula, ki Dr. Alumita Vuak ni Sekia, project leader ni Tai 5, and na ulutangan na relevak ni Diaw ni Mate na Typhoid, promoda ka Sarap Live and na Facebook page ni VTFM, manatin karo kinandua na single saran ni Kua, ikuti ni Vikimini na Ministry of Health and Medical Services, na Vaca Rimba Mala-Mala, and na VTFM, kamida gaikachi. Ibada ka to balito na vital no hen sige lebih ngrabe ni Kua kay marama bunuai Dr. Alumita Vuak ni Sekia, and sige lebih na ni Kua dito gini marot gitu non dabi tokani and di no hen dabi simati bulu mikina kay ni kana bang tagitu na iba sige lebu and sige lebu binaka ni nai marama bunuai balala ka sarra bikanda ngonongo wala wan will ni lini bunua and non dabiti sa tubira meada butiku man ngonongo na matigo na taipoti Pinaka Mika. Balat ni kito batang pekindo kito bengkarap ti kuno baliku. Balada sa nawili-wili ti kuno babiyaw ronong doloro sa ngabulok lim sa ngabulok lima na kis ni typhoid ronong doloro sa ngabulok kantua lim sa ngabulok kabitu kantua balengay kina. 2022 arale bitu sa ngabulok kawalu rato vi typhoid ka lengka kina rua na leni banua. Nabagsaw chilim sa ngabulok ka wano. Yo wakasalamat alata kailiw may na sa swara kakina na waswasa iloma sibian raw na leni banua rato vi typhoid karabaling gay taltik nga kina nabagsaw chi rato may ra isirwa na mo si talanga wala kay navoy kya lebuti ka kina na kisi ni typhoid sa typhoid na so nga nabi kor-kor. Nablem sar marba bunuai hen sige lebu na kini Kua na buku ni itu matata weekend bamboto ni lebu weekend do baka torong tu nabi ka so membala termati ngona kena rirmaki en non do benua ia marma tau kendo na no iwasal en sige lebu na kini Kua itu tambe karena ni na bakan do taka berna biokani rabarno chukmai bang mimi berto no mekandaru mai bonole bo mebakani tomani tikin na do dadaka ni ken sangai metan robitiko na deo ni mati en ngongo Binaka Mika ubia bamadal takna wala kale kana typhoid babu na man suminti salmonella typhi sinam dana bacteria
kinabata kila-kila bakangan na matitaka na mus niango renyo dhokar ni lolo lom lamada mus ni ulu nanggere ni linti kiri nga se bante te kinamatengo ke baka ngole ni balimbolo kala tarai nom ninra sana ge sol ni kena bonikau ini kena tatang kumakin ko na dula ko na be matintu tani radula kina nangwanen ramin so ya kendara ni kilaki na kena vinakambeka ni dula sing ni le kena rebu se allergic reaction menda lenga taka sendere raba kame bakana dula ni covid ikito misota ba le kena nrenre balatani utsaranga vidul ni covid ikito gesanga meda kana dula ni typhoid sombe karara bakati ko nile buna rebre ni dulu ni covid kaba ko bunu kina mera senga beka ni lomasoli sera sulira me barara mera dulu kina sewa lang abi kenda nito ki kenda erto talaga na nanda basura waka mera rer na dula be bandita ki kenda tuni singa buna kana ko na dula binaka kenda minta sege sudu ngama minta sati ko dula tiko lebuna dula tatara semberninda yang bakintua katiko kina na dulang go na sangai mena radulu kina na lalaya ya sember mantangaya na mating go ndewa tiko na nanta biti lamani ka ngandre vi menta tatang maki kina balate ke bakai tiko na typhoid weekenda ka gende ndula ko na songo raninda gaito vi typhoid mekina sena typhoid tembeta tara sengni kila wirna to typhoid rangai wasa sangati kon dan rani to typhoid mekina lebutin ko na uda nraki sosua na waini ngunu ndarani ngunu barani tiko kina naman man sumindingo betani rani mix na nanda waini ngunu bakakina na nanda sewage system ne bambimbi ni seng sochini vinaksara na tuba kini nanda valilai se ena non devi korkoro ena biasa no ibiti na wala besar marama tau total mandan dor dengan lagala kanyo tikana tuku ni bibolingo karena gabi to kanita tikani ke ya marama bunwai Dr. Alumita wak ni sake ani uti ni wasmase ena dona ngona leka maingo VTFM, ekamidangay kati. Life is fun with Twisties. Cause every Twisty is different, yeah. Life is fun with Twisties. Great taste in every bite. So much fun being with your friends. With Twisties, everybody wants to share. Twisties. Life is fun. Life is fun. Life is fun with Twisties. Esanangay kaya budvakina bakingo. Fiji Showcase Ronaldo Rusa Vulkava, Ikalima Kinekatini Katolan Chulai, and a Vodafone Arena is soba. On a Mata Sarasara and Bima Tangali, Kanibi Wamarotaki, Erna Wakaitavi, Maibunotani, Kinan Nandabanua, Mutabalena Kakanaka, Matan Dingy, and a Voli, and a Duanganabanoa. There's nothing like having everything under one roof. But in Fiji Showcase Ronaldo Rusa Vulkava, Duana, Kalima Kinekatini Katolan Chulai, Nano Sarnatikini Singori, Kalima Kinekatini Katolan Chulai, Sotani. Viticat kenan dalkina manam business lalai kinan business lelevu vakarauta ko Viticat na online store sangani somi morawa ni voli takiviti ranu susomi na M-Pesa kina credit card kausaranga na nomu yaya kina nomu matani vale tekavu voli takini ko vei Viticat sikoba na vodafone.com.fj/Viticat ela kena tukutuku matata conditions apply. Akaroto vinaka na tumbo. Totoo na namuvia crescente. Rauni ulun, me adava sare ona neambaki. Rauni vakadurila vo metego na tinna paciente. Então uma kasarakin do no motocarro with Credit Corporation. Rawa kasandola tungo. No kalumaki and a mortgage insurance cover. Metin karona vula kasengana somi na motor privilege care. Pay Fiji care. Email talk to us at creditcorp.com.fj. Credit Corporation. Funding features. Your finance partner for 30 years. Na vakarimba mala-mala. Promoda non Ruvitalwa ko Mikael Galumbula. Ki Dr. Alumita Wak ni Sakea. Project leader ni Tai 5. And na ulutangan na rerevak ni ni mati na typhoid. Promoda ka Sarap Live and na Facebook page ni VTFM. Manatin karo kinandua na single saran ni kuwa. Ikuti ni Vikimini na Ministry of Health
and Medical Services. Na vakarimba mala-mala, na VTFM, kamida ga ikachi. Na boleh besar saya cuma ada kami ini sing lotu level ni ko di sampai boto kita 30 menit me dua nakalako and sing level nak kandidat. Ojo cakap ni was ngoi marama bunuai Dr. Alumita Vuake ni sekian onda vulangi tiko and vakarimba mala-mala na project lead ni Thai 5 and typhoid in Fiji vaccination towards elimination and sing level venak ni ko. Ia marama bunuai yang nabukun ni ken deoti kon matigo and nonda benua vada besar na ken totolo ni ken dewa sen tumbutiko di wili and nomundo baga muria boli chumai and no muni tini na baksaut ya nabukuni nomundo sa teka bu idulatiko vada na ken in wili toso vake se toso sombu vada na ken ngenga ngongo nabukuni wili ni benua to virtiko na mate na typhoid Inakamika na typhoid batakai babalangi endemic ivitie ni lorile suna tinini ambaki sauti na typhoid na viambaki na tikonga na typhoid ivitie na biasa iviti kebakantangola ni sontala vi matintutani sianga vir na typhoid makatala kenda sianga vi kenda na malaria ndala ko ni Papua New Guinea sendala ko Solomone sendala ko ibin karabe ni sotala matintutani chikubir na malaria so na wili sona embake la kadake sona la kusombu ranindo salumuria men rakida sen rakisosua na wili le ni bono bakaki na non rame balenga kina toratinga nendo na lavo endo na waswas ni lavo na matintu na ken rangarabi balatini raro na ndewa mena na le ni bono sararo na vitosiaki na vela koyaki rani nikua tikui naboli ko mataka sa tik sarmaina sa savara sarara sarna bising na vitosaki so ento undrendre weekend na wikito na tambani bula me kito bangkara na leni benua sa kunibir na typhoid ucara gay banggerai wira na linon ramatu balem beka se na benua na numi beka se kasang teke to wira me kina na typhoid so esang so chini kabi kito na wili toso ta kiti na wili sonongon into lutu sombu ya sebe balem kay tiknga tarati ko na wasele bunila bo na tambani bul na kina karabi ya keba karani bamadalta na dulang ko enduang na dula one dose sini bakana covid vaccine sena dulni covid di tolu seba na dula menda ndotara karena dulango ni ndare na be matentu tane solichikino na dulango soli sarabir na wana lai pirna bula ono se bula diwa ndare ve kana safe ni dulango sing sochi ni lebu na kana rebu erna tarakina sianga ngani ndo binakati merna dulo wira singi basu dulele tiku semberni bula diwa na lubenra se ke bakara tikumbimbi tiku sera bukete ko nga sing soliwe kente ke de enda rani tarana na dulango na boleh besar marabatau ni ngona en singile vina kaniko iwocho chingani tukutuku werto na wekanda rumai bonolebu rabarong chumai mana moni dake na moni ra en bebono eso era onir lagi torkina na idula en bukuni no mundo tiku mikina en ngona sar ngango nakwali go sabama masutiko be nonda vina nongo na sanatolu na boliku la konro bembua ke madwata menta sulikan tamay bakararaw na bibal ni way bola ketunduanga sa chiko kin na dule ni typhoid na bakyong ko loray wir ke na to typhoid ni ratorong iba malo ke bakar sa dula na bidul ko bakaduri na baksawachi wir ke na to typhoid na bakyong ko era siang ke ni dula loray tingone anak na binakan ni dulang ko ke bakar sa dula ti kuna typhoid tangko makira ba inaksar nga may na dulang ko na typhoid vir talaga ando lako bawa suma may nabulik ko ke bakang dong wale may monto may bose so rebo to nga may na lori may kung may sunaya lustal na singataraba ning wale may ni lako na valeway mo ni may dula ni sambut to kami na unongwa na bulik ko sangan rebo talaga mo ni dula tangko makitik na num nimbula baka kinambul ni matu balet
Belata na matin ko na typhoid desi ang walang initi ko na boli kitik talaga na waswase loma wakaki na sa swara yo kalunga tabale na leni bano na boli kuni rani tuna dulang go na bi balni wai karani ni dula talaga kino kem ni nantung wala may bawas sumay na boli ko ni rani ngol baka may tua sero na singa ni ngol stal sini mesreki lakmento na songko sa tuna pa mamasu sa tuna kerker na malmul kerker malmul mungol tekenen tamban nimbul muni dula muni solikim ni merarame bebuke vitor li kata kene tabi itu mena sangat iku me pange bute kena mati ngona typhoid menon tu buno lomani gobi Mina boleh usar marah tahu na ibak salah tu kan single beri karena ini kau dapat lagi na nandar bakarim mal obak beri benda kata kemuni telengan asal kita kembur rakin VTFM na nomuni solian nomuni ngauna pamoto ni oso sumai na voli kana ngonango ya oni solian ngona menda vera itu mona liwiliwa sa totoka na mona liwiliwa sa kautikan dapat mai nonda mai vital na tagatu na ulutang totoka na singa binangani ko bina boleh besar Dr. Alumita waka ni Sakea na project lead ni typhoid in Fiji vaccination towards elimination bina boleh besar na nominingona na singa level vinaka ni koa Meda ngona talaga verong din dom talkina no monito kan Mika ngalong bula ni kalongata binawali abo Tahu? iyo Set. sa inaksar bali abo Asin rong na Richo. Kunilang. inaksar bali abo Rong diaw? iyo ikro ka dio Iyo. okay Bina boleh besar. inaksar bali abo Sa set ya? iyo binakbali abo Kaya sarang naka timedi umburak ya. sando Isa. Kalau ngotin na bingkar may nabuli ko na benua. kem ni talaga Nabuli. naka Ono ni binak. Yep.